Ɗaɓɓitude ɗo musique on. Musique mawɓe Fouta. Du an aje acce mi yimana en a wanani. A'udhu billahi minas seytani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Min mi inni mawɓe Fouta ko mawɓe Fouta du'ani en. Du'ani en ko mawɓe Fouta du'ani en. Du'ani en ko mawɓe Fouta du'ani en. Yalla waɗan en jam. Donc musidɓe lan ari ɗo hande si tawi yimɓe no gayo ɓe naatu ɓe andinami miɗo ari ɗo haala ngolon hande mi ara mi présente e moɗon ko min Kadija Florida mo Labe mo Pita mo Mamou mo Dalaba mo Koyin ɓay jaka ɓen ɗon kadi woɓe innama ɓe fina wona hande bewre nden fuɗɗigoy on faami wona hande nde bewre wona nde wolede hoore pullo nde fuɗɗi Labe ko jamfa Pita ko geroɓe Mamum ko bandi Telimile ko geroɓe Koyin ko yimɓe wo honɗum wo koyin ko honɗum wo koyin ko yimɓe ɓe fina wona hande bewre nden fuɗɗi ha min noon mi inni mi ala e clan ko fenade seede clan ko fenade ndaare Mamady Doumbouya en ko woni huude lagine kon seede clan ko fenade ndaare Ousmane Gawal ko woni huude lagine kon e bawuri ko ɗum woni clan seke koye ɓe windane ko wowla ɓe dirigema ɓe yoɓama mbuuɗi alhamdulillahi rabbil alamina min ni mi memata mbuuɗi maɓɓe mi yahata e groupe maɓɓe aduna par ce que min combat an on ko combat fuɗɗunoɗo depuis 2007 miɗo mari seedeɓe depuis 2007 mi inni wona 17 dey miɗo mari seedeɓe hay si tawi hara mi yaltitano kono miɗo e nder mum e hoore doy min e woɓɓe min noddidira eno en coulisse min yeddidira honno min waajodira wona hande fuɗɗi dey donc andi ko natuɗo e combat hanki ko on ɗon waɗata clan min noon komi indépendante goɗɗo yoɓalan ɗo mawɓe am ɓen komi nanno ko baben am makannolan ñande go yalla hinno ɓe yaafo Kadija wota yiw ko goɗɗo jogui miile ɗa sa ɗaɓɓi Allah hokkete Kadija wota wujju wota fenu wota waɗu clan an e gujjo sena ɗum hara ko étegal an un voleur c'est que si tu tisses une relation avec un voleur, c'est que tu es égal à un voleur. On famille musidɓe min non ɗum ɗon fof mi tawaka e muɗum je suis indépendamment de c'est que min c'est Dieu qui est tout pour moi no woniri noon mi yiɗa natde détail ji wiyan on min ko Allah mi wondi mi hulata hay e goto fi on ɗum le combat tout combat que je mène dans ma vie haray combat on no mari ɗatal laaɓungal pos si minni noon ɗatal laaɓungal poyi wona roɓe ɗo jooɗo men waajo men on tigi jokkay ko laaɓi on tigi jokkay ɗum ɗo pullo Fouta koko tuuni jokki non je vais vous dire mes frères et sœurs je vais vous dire nous les Africains là il n'y a pas un noble il n'y a pas un honnête plus qu'un peul maintenant je vous dis seulement je suis africaine noire tropical je parle en tant que tropical woman. Il n'y a pas un noble sincère plus qu'un peul dans ce monde-là. Le peul, tout ce qu'ils font, tout ce que parce qu'ils dérangent. Pourquoi? Le peul travaille. Les vrais peuls, c'est travailler, gagner leur bien. Tout ce qu'il, c'est que un peul, tout ce que tu as dans la main de peul, tout ce qu'on voit, c'est qu'il a travaillé pour. C'est ça le peul. Alhamdulillah, je suis fier de moi. Je suis fier de moi parce que moi, je connais d'où je viens. Je ne peux pas être lâche. Même si je suis dans un groupe et que tu fais quelque chose qui n'est pas bon, je vais te le dire. Ou bien tu ne peux pas. En tout cas, moi, personne ne va me dicter ce que je dois faire. Moi, je décide ce que je dois dire et ce que je dois faire. On a dit, soyi hande moko babe. Mi duppa, mi ronka, mi ama, mi monaki. Mi do wonde jama on. Mi anda ko yimɓe temedde njolo no dilam si mi do wawno jabade be fop. Yeto haka honto be weltanilam. Parce que be yi combat an on il est honnête.
mi ala ɗo tun e argol ɗo baava ɗo a inna e bulldog hara no wowla tun wacca ala ha e calculde ko woni takko ma e ɓaawo ma e yeeso ma min mi ƴetta gonga ko olofu ɓe ginni ko damay sorale yeppu sida faala yo aduna ma on moƴƴu dangay sorale lepp par ce que sina ɗum wawi wa dongal tete ara yuppitora e cende ɗen fof fewno alpha konne yi ko feƴƴi kon ka o yiyal ko feƴƴi kon enen laaɓuɓe ɓen awa enen inneɓe laaɓen ɓay ko laamu falɗen ko duuɓi jelude duwaɗen laaɓude duuɓi 60 hari menen ɗo fof min jibinaka duuɓi 60 e ko fawi pour le Fouta no inde laaɓen wonen honnête et pourtant hay se ginnal laaɓen wonen honnête déjà hiɗen laaɓi yiya jiidirawo ɓay tum mi woli joni mi attaquata ɓen ɗon hande kadi mi attaquata ɓen ɗon hande kadi yiya jiidirawo mo andanɗa hoorema no jooɗi ka maɓɓe no ara ɗon no jonnanmi moral ko hombo waɗi ɗum awa ma sœur min eɓe yiiduɗa ɓen fop goto dirigata oya mo beeno e ka suudu mum e ɓeygure mum nden mo beeno ka minni ka bulle muɗum e ɓeygure mum nden mi dirigata ɓe dirigata lam o tagaka si nene an e ɓen an dirigeal lam janano mo mi fottiri ni fii tuyen ar moɓodiren a dirigata lam mi alda e clan min ko groupe mi mari par ce que clan ko fenande woni e nder clan musidɓe ko fenande e bandiyagal e jamfa woni e nder clan sina ɗum on yeetota ko lam mawɓe men 90 ɓe toolo e nokkure ɓe makana gueɗal ɓe maɓɓe ɓen joni oɗo en ittimo ka juulirde par ce que o waɗi ɗum ɗo na hande o fuɗɗi bonnude ko woni enen en yi'ali en nanali ma hara en wowlali wona e ngal ɗo o gorko wonɗo labbe ɗo fuɗɗi bonnude kono ko e ngal ɗo ɓe suspendimo fii honɗum enen ɗo tigi en jooɗiki en inni mawɓe men ɓen si ɓe ƴettali responsabilité ji maɓɓe ɗin en ƴetta responsabilité ji men ɗin mawɓen ɓe faami wondema si ɓe immaki ɓe dari ɓe perde woni ɓiɓɓe maɓɓen fof joni noon ɓe ari ɓe applique loi ɓe inni hande kadi ta pullo yenno pullo goɗɗo go ara sekanolan ɗo wondema acce hakke mi falaka monade par ce que mi salligino si mi ari mi jooɗi goɗɗo go ara yeetolan ɗo ko mawɓe Fouta ɓe wowli kon wona noon gerdete enen tigi ɗen boykotude hoore men ɗon ande on anda ka hikki ɗon he min mi yarata mi fimata beere anden fopp ko simi yehi mi golli golle ɗen je travaille trop ko beere anden noon cigarette jan ɗin fopp ko simi yehi mi golloyi ko cigarette jan ɗin noon ko ɗum ɗon haray si tawi haray gollugol pandi ko fimugol awa on andi haray ko ɗum ɗon woni cigarette jan ɗin on faami musidɓe sina ɗum e nder 90 mawɓe men moko baɓe Fouta ɓe senotako e nokkure ɓe tooloɓe makana e hunde kaari hay si tawno a andi walanakima mais iwtiren ɓaawo maɓɓe min ko min o yiya miɗo wowla ɗo mais min miɗo iwtire ɓaawo mawɓe am ɓen miɗo iwtire ɓaawo mawɓe am Fouta ɓen ko woni mi iwtirta e ɓaawo mum aduna abadalla baadi ko mawɓe bandiɓe fempiɓe ton ɓen fempaɓe ton fempirawa pontinno jooɗi no jiiɓude pullo yiya pullo wowɗo pular mi anda koye sifo ko pullo wowɗo pular no ara no jooɗo yeeto lan kanko hari himo andi on ɗon himo andunomo gila wonno Paikoum kanko himo andi on ɗon mon frère et ma sœur ɗa andi on ɗon min mi falaka mo andude par ce que fi on ɗum hay fo so duñ o waɗantalam Fouta sina bonnere min sagan hande laggine fopp wonay no jungo woto heƴa nokku ngotu jogodira par ce que en ala enen ɗo fof hay goto yelaki hay goto ƴettali visa fi yo yahu wona Guinée en goto wawana goto goɗɗum lagine on faami awa min mi alda e clan mi falaka clan par ce que clan ko fenande clan ko bandi watta clan c'est que si seefu bandi on ari wowli ñemeteje ɗen fof jokka ɗon ɓenna seefu men on wowli ko ɗum noon duwaɗe wolde min ni yo Allah halko on tigi nden ñalade Allah halkatalam mi jokkata clan a waɗata goɗɗum fiiɗa faala mi jokkirama fi faale maɗe min mi waɗay ko mi faala ton ko min ni noon buyno ɗo no ara no sooƴa ɗo en anda ko honno laamu ɗaɓɓirte en anda ko honno politique waɗirte an a tambaki suudu ma ndu sikka yahay tamboyɗa suudu goɗɗo si mawɓen kondani ɓe ɗo laabe ko laabe murandu waɗi ko ɗum ɗon ɓe duwa kondande affaire ko woni e feƴƴude Conakry ko on
ko affaire fédérale labe ko commune mi anda siko gouverneral de mi anda ko on haalirte en fait ko city yon wol ko mi woni ka hoore an ko parce que sa yehi e leydi sina hara hebu chance bu heba yewtida e wobbe en français ou en pulaar haray ko be wola hala lendi donc lage e hono wiyante la labe ko city wona state Conakry ko state federal si goddu wadi Conakry do se kabe ala kon danude kono non tigi on ari o yaabi ko mawbe men be woni kondande ko mawbe ben no kondande kono don andi goddo no jodi labe ton kala lando laamido kanko fo e bem makko ko feƴƴuno kon kala lando laamido labe kala lando laamido lagine kanko e lando hibe mo mari direct phone call himo mari direct phone call kanko e kala laamido on no jodi no dobbi labe fop jonno mawbe men ben devia dum don fop parce que be faala en hollude no wodi toujours mawbe wonbe Fouta Djallon be Fouta Djallon ben no ton be faala en hollude dum don toujours hara yanale mabbe hande kadi mawbe men be wadal dum do mawbe men be wadal dum do sekke enen tigi ganda ko wonde ngi wolde parce que mawbe men si wadi goddum joni kadi on samay e mabbe hawa hey yo donko kos nani min yo donko kos yangol e mawbe men be labe hande kadi e Fouta Djallon fogo e minni mawbe men ben hande kadi goto arata seko do fi mabbe son jabali kadi men akkidon e combat mon dimi ara mi wada musique mi ama parce que goddo yobanta lan facture goy sok awa mo yobanta facture on dum ko beyngu ma ka suudu ma e bibbe ma be ko ben yahata jodda joranabe ko be wowlata e ko be wowlata be jokkama ma ansika debbo ko modi ma e bibbe ma be yahata windana ko be wowla be jokkama min namin Kadija namin Florida de min a andalam mi andama sen hewti nokkugo he yo kala jokku haajum parce que enen pour le Fouta nganda hay ko no gerdete moɓodiren mawɓen waɗi saria yimɓe jooɗo ka plateforme ji ɗo inna ka réseau sociaux ji inna wo mawɓen bonni saria si a bonni goɗɗum ɓe inni a yahata ton ka juulirde ɗum ko tana sénégalais ɓe ɗo ɗum waɗi mi sikki ko tenisi ka ko honto Amérique ɗo sénégalais jo jokki ɗo ɓeygu gorko pullo Fouta gorko ngimmi yeyi ka julirde ko min kadi haali kan ta ɓari ɗo ɗalande andirta on hulata on hersata on anda kon to hikkiɗon ɗo waywa ko haɓɓa wenga ala ka kammu ala ka leydi o liye noddalan wolanalan inna kadi ko honno waɗi si woluɗa ɗum ɗo ko yaaru ɓarindo ɗalan ka réseau sociaux modi a hersata ayi tagaɗo andotako ko ɗon Allah sendi en andi min ko combat noble mi jokki min wona combat clan mi jokki sekke en fottata on andi sénégalais jogo jokki ɗo ɓe debbo pullo jombaɗo sénégalais ɓen tongani on ɗon ka juulirde maɓɓe hiɗo ginna ko suudu Allah non ko ɗum ɗo non duwa contrôlé de ko on julɓe hiɗon jangi ɓurwana je m'en doute minni ko suudu Allah ɗum non ko ɗum duwa contrôlé de hara ko woni wo tundi natali nder to ko ɗum mawɓe men Fouta ɓen ko ɗum ɓe waɗi minen mawɓe amen Fouta ɓen ko ɗum ɓe waɗi ɓe contrôle ay suudu ndun ko suudu Allah ndun tigiri ko ɗum duwaɗa contrôle de ko ɗum duwaɗa contrôle de si a darni suudu Allah contrôle andu a heɓay tana an e Allah hakkude ma en Allah moƴƴata hiɗon jangi hiɗon firana wona en gootu min mi hocca dina e hoore lawol mi tiggaki mi yalti ɗo mi holli goɗɗo miɗo tiggi buumigoy miɗo waɗi mburka par ce que ko beppale jokkuɗon ko fenande jokkuɗon woni yo mi accota ɓernande jaw sagam mawɓe Fouta ɓen ɓe Allah yo Allah holluɓe o vidéo am yo Allah holluɓe o live mo mi waɗi ɗo awa milla wonde mawɓe Fouta ɓen min ni mawɓe Fouta ɓen non goy wona espion ji addaɗi fiɗaɗin Fouta mi wondata e ɓen ɗon aduna min ni espion e ɓi espion e kala ko jokki bandi ɓi bandi min Kadija Florida mi jokkata ɓen on nani komi yeeti on ko mi dekkana goɗɗo hay e fus wona mi hekka si dekka mi ñamana goɗɗo hay e mbuɗu mi joganaki goɗɗo hay e fartere I don't give dime si tawi wondema mawɓe Fouta ɓen mawɓe men ɓen toolike maaki wondema ɗum ɗo ko o sariya ɗo watte goɗɗo ari deviyi mawɓe men ɓen ari nangue hekkugol goɗɗum ngo ɗum ko an tun e hoore ma min mi tawetake ɗum ɗon mascarade ko jokkuɗon kon e heno waɗɓe clan ɓe fof no reeni ɓe ka
Ousmane Gawal no wadi klanka o yikla mabbe on ka Ousmane Gawal aral do inni on UFDG kanko no radi mo ka yasi do yo da yahde o sinja parti Andertons malhonnête c'est des malhonnêtes jaka min photo ji anno wenga partout hay frontière lagine wo kabe yila wo yo be nangam be dabana Mamady Doumbouya awalla hollata on parce que moi je n'ai rien à foutre de vous do yon nangude lan non haray Allah habbi on sofintini ka yasi ayonan don onon be jogi be photo ji an foppo Allah gido yalla luttingo nge kabbol yo Allah ittonge hoore amen onon ko on bombe seede ko on bombe ayinon ko hon ayino murandum ka woni don seede lagine si wa laabude sekke ay wadobe combat ben anda ko honno wadirte sina dum hande do reni lagine fo no habba e boggol français ben no watte nge boggol habbi wobbe fidano lan do jeedo yeto lan ton français la men mi yeti ko mi do fala wolde français ko français woni yobde facture jande yimbe naylaabe naylan tafun tarembe min ko min e Allah wondi Ousmane Gawal hino kula makko o wara o inna enen waden dun do wattitiren dun do kindi Allemagne fobe wada hino ko clanji dinno kindi Allemagne Ousmane Gawal voici le clan min ko mi ferejo mi tawatake clan ko onon suina bebe min mi nyamata di bebeji mi memata mi badotako kono mi inni kadi kala jogiido photo Allah gine do no gindina ton no inna kala yiwdo la yobe nangan e frontière on hay lagine onon Allah halkiri on duma e angal hakkil moi je vis en Amérique do way nangude goddo aware wala non Trump jonne mo do mbudi inno yobe nangan daro si tawi ko o hande menen do lamdo ko men lammimmo wona o lamanaki hore makko goy wona bandi yagal Trump ko lando wona braqueur o nani menen ko lando men jogi wona braqueur men jogi ndara non dum do fop ko woni feƴƴude kom fop e hore pullo futande lagine goddara jodo wonani duwaden gerdude wona ka do hala hande fewndi ko hala hon dum fewndi de fewndo alpha konde wonani be yennirno do ala gisello ha berne mabbe wali o ngari on sortike dum don on wadata ko woni ko acce don ka pullo futa inni wo accen non ko woni wobbe gono e modon mimmi kondana tamaw men ben aduna ko hun kan hala ka yaltata ka hundu kan do ko min halno hanki mi wultata mawbe futa ben hibe ton bandiji soraadi futa din kadi din don kadi no ton je n'ai rien à cirer mi ala ko bonanam mi minni bandiji soraadi futa din don kadi hibe ton yimbe cappande jeddo fala do nande gonga yimbe cappande jeddo mawbe men cappande jeddo be tolo be maka hala yi'a sogolor woturu no yaltino yeto lan wo est ce que be yahno be valide ka bandiji din ene ko honnum fala don ko laamu ko dum tampini alaji sellu ko sifa mon alaji sellu wondi wawlen gonga wala yasi e hino ko tampini UFDG kon sekke ko bubbaji woni bawo UFDG sa janga lekkol janga burwana foko jande ba burwana sa jangi ha ayahi lakhla riw afri nahaw a famay ko honno wurirta e adna ma firane da sa firali yahu dabba goddo ko firane menen mari bappirabe hakken ko be jangi ko bappa nahaw be innete nahaw deftere nen nahaw sogoloji no fidi do hay ko be julirta ko be anda sogoloji no fempi do no tiggaji hay bulu Allah be hunjaaki sogoloji no fempi do no acciti bae no watto garambu buje kufunaji puto no yenna fulbe hara hay fusko be hunji yala hibe fidi e di réseaux sociaux ji do hibe eso ko be esi wo hara nganda hay ko ndu won ngi wolde ino ko tampini alaji sellu ko sifa mon alaji sellu hebi ko sifa mon alhaji sellu wondi sinadu tawno hara na sifa mon alaji sellu wonduno hara no hande na do wona ko don fo ko klan jodor dum ko klan ko dum fidor dum o ndara e goddo himo wela on wolon ko bamba non wontigi min non mi bambantama fi lan anyuma mi bambantama fi kadi mi do yiduma mi bambante e hore gonga sa wowli gonga min mi inni ko wone wadde ko na kirko yo accu parce que min hay gaño am mi yela naki ko wone wadde ko awa min nami klan wo si tawi sefu bandi on sefu espion on labe wo est ce que wo validi ko mawbe cappande jeddo wowli ayo nganda ay salaka ko e mom ayo nganda ko nge wolde ko betun sefu bandi espèce de espion
ko betungo valida ko mawɓe amen ɓen tooli maaki wondema ɓe tongani bandi jonka juulirde ko ɗum metti on ɓay on fof ko on bandi clan awa jokkodire onon e clanɓe mom ɓen ton min kadija he min miɗo mari groupe ɓe woni ka réseau sociaux ɓe wona ɗo no woodi anduɓe lam miɗo mari groupe mi nattago e clan goɗɗo kadi noon naadata lan e fenande goy goɗɗo naadata fenande goy hunduko an kon par ce que min goɗɗo wo yoɓa lan goy awa min mawɓe Fuuta ɓen mi nanno haalaji no wowle mi ari mi tokki ɗon mi wowli nde wotere mi wowltata mi ari noon ka Facebook ɗo kadi mi wowli ko min Florida haali mi wowltata par ce que miɗo andi henanilam mawɓe Fuuta no ton bandi kadi fempiɓe Fuuta ɓen ɗon kadi no ton ok awa ko mi wowli kon ko min haali mi atakata ɗo mawɓe Fuuta aduna mi arno min ni mawɓe Fuuta on ala men e wallude jaka ɓe wallude en jako enen tigi woni yawde supporta clan bandi haala kan dobbe ko mawɓe Fuuta ɓen jooɗi fiɓi wo bandiji no joɗɗinaade ton ɓe ara ɓe firta yiya kadi naylam funaɓe no jooɗi ka réseau sociaux ji no bambani penale ɗen min mi bambanta fenade nane si goɗɗo no anduno alhajji capata ma anda alhajji capata ko gila ko wonno Paikoum ha hande min kadija mi sofintinaka e ɗum on nani komi yeeti on kon min ko combat réel noble duwaɗo waɗede ko ɗum joɗɗininmi ɗo ko ɗum addinmi ɗo wona combat clan dey sendidire piiji ɗin on nani combat clan ko desinanteɓe si wowla min noon a wawata lan desinande simi wowla et puis Facebook kan on o moniti zaka o moniti zaka hen hay si no windi to moniti gestion mi anda si mi ñaami mbuuɗe fe o Facebook ɗo yo wontanan kasange jom ɗuma ka Facebook ATL ko ɗon mi mari programme mbuuɗi nayi oɗo hen oɗo ko juste pour venir informer les gens par ce que mi andi yimɓe buy informake hay fus ko anduɗon ko wonɗon e guerde ala hande pour le Fuuta fof no huuti on hande yimɓe ɓen foppu no huuti on on arɓe ɗo fiɗi ɗo yeeti yimɓe ko mawɓe Fuuta capanɗe jeeɗɗo tooli desini wona no woniri hande adnallan foppu no huuti on ma j'ai dit dans le monde entier si c'est la noblesse seulement goɗɗo no wawi arde ɗo jonnanmi moral hiɗa andi konto mi wuri hiɗa andi koye hombo mi jeeya e nder Fuuta yimɓe no mone lannata e waduna hiɗon andi konto mi jeeya hiɗon andi ko homɓe jeeyilam si goɗɗo nara sortanolan ɗo haalaji ɗi mi andi e ɗi mi anda min na en gotum komi jebinaɗo ne'a wondi kadi e mawɓe am kono min na en needi wotiri mi ara ɗo mi ƴetta teteki an ɗi mi yuppana on ka réseau sociaux mi waɗata par ce que komi woni wadde kon min ni membre de famille member o hay goto tawake komi woni wadde kon sa yi mi wowlata hay fi yimɓe am ɓen par ce que ɓe tawaka e programme ji am ɗi mi faalaka ɓe tawnde sabu won ɗum sabu mon onon o bandi clan ko fiɗi e ɗi réseau sociaux ji hara si goɗɗo waɗi ɗo pañaña goɗɗo on wallatamo faami noon aron e plateforme ji ɗin jippi noon vidéo ji mon ɗi jippi noon vocal ji mon ɗi nanngol laawol mon yahon sa woli ɓe nawoɓe darta Facebook ñande woyɓe ka Facebook ɗum fof mi yii mi nani ka wonɗo ka réseau sociaux sakk maƴande yii ɗuma wo kanko ala yiwde vidéo ji koni e feƴƴide kon wonɗo ka plateforme ji chaque seconde wo kanko ala yiwde koni e feƴƴide ka plateforme ji ko min inni mi atakata mes bari aduna mi waɗata min komi dimo sa ɗaɓɓude dimorinɗo pul ko min si mes bari ko gorko ko on worɓe si ɗon falamo atakude yehe atako mo min kadija Florida mi atakata mo aduna simo faala o waɗay kala ko faala mi loppaka par ce que fiyon ɗum min waɗanan hunde wotere waɗami piiji buy waɗanami gokkunni mi anditay ko waɗanɗami ko mi yejjita ko waɗnoɗalan ko noon mi wayi sayi ko fiiɗum noon goɗɗo go arata ɗo esanola wondema alahajji mi anda alahajji kinkon wo ko kamɓe on wo ko kamɓe janɗidi min mi sofintinaka e ɗum on nani komi yeeti on kon awa mawɓe Fuuta ɓe nge ngal ɗo ɓe maaki hiɓe reni ko wona e waɗede laggine ko ɓe reni ko ɓe ɗi bandiji woni e wadde ko andule hiɓe yimmi dari ko duwaji ko ɓe woni e wadde kon ko ɗum woni e seekude kala andi hiɓe wadde fatiya hiɓe wadde du'aji hakkunde maɓɓe ton joni noon kala ko jooɗino ko ira ton kon foppu irtoto yalta foppu holla e jikku mum o wawa ko ñannejo wicca lekki ñanne
kono murandu fewndo ko don fewnda arbe wol don foppi be wonde lamu ka o rena non ala gite ka ko torsoje woni singa ka ngandi modon on ala gite yimbe laaya funabe be wonbe wolde do hande ya hubba yite futa foppi be wonde lamu hibe wonde bandi de bay min ta ko be lambe hibe wonde bandi jidin to hibe wonde bandi jidin to Ousmane Gawal arali do yeti on wondema kanko yo duman di UFDG o wona der ton artre mo UFDG fi o jetti UFDG o vota na Mamadi Doumbouya o ari o halani on carrément kanko wonda e mede ngene président makko ko Mamadi Doumbouya ka kilon hekkude goddum don kadi yimbe wara ben fop hari Ousmane Gawal yeso e bawo ka moreni kadi wardo wona hande ko on wardo on ware o jetti o tambi he mi wota o retade na yande fi yalla nani wobbe gonara no inna do suudu Allah dum no kondana suudu Allah dum no wadini no wattete minni kaka suudu Allah non duwa lotede yo la'i fu be laaya funa kuntankari minni ko dun duwa lotede suudu Allah dum ko dun duwa labbinede tan si goddum go laaba no metti on darno julirde wa darna no mawdo on julirde be metti wo min non si yara ko en nene goto hara ko mingirawa mo habibu min ne hara ko en nene goto sino mettuma ko mawbe capande jodi e toli futa maaki ko yo accu bewre nden sino mettuma yahu darnana bandiru ndun julirde mi fu son wawana la yaw darnana mo julirde yo tafun taren yimbe laaya funabe ko wadi simbe ben no yenna on no suwa nyande wonyande ko bayon ala limanu darna mo julirde kaw yaho jul naw o ya onon nafigi di fop ya on ton julire on ton bay kon nafigi o ngala nedi o nganda ko faala non onon sikadu non mo jani ha hande pullo la maki lagine be nawo pullo ko jamfante awa min mi halna on hunde wotre ay si fadem bewre jadon kaka mon ton gasata min hande mo jodi ki Amerique do inni kadi ka jamfante jo sa yaltinal preuve alutta e kaso do dubi cappantate ko fawi hido ngandi dum ka nganda bayo nganda luwa on wobbe no fidi do hara e luwa be anda ko riyata ko be yata no pepe gerenno do andu be luwa ben fijirta do problem be anda luwa no jotto do nyande irbita problem ji andu be luwa be memata anda wa yeta de min ma haysko ade ngoto tugguno labe wonni ko jamfantejo si tawno hara ko e ledi sari o wonno o yaltina no preuve jamfaka ma o lutta ka babba hido way goddum ko ando do woko gergol goddo ka ko andu do woko si debbo woli yaho ngero mo ka awa min goddo few jantalam minnuma o heba ka taho ko fewjan tammi ko nene an tabe fewjanan hande ko baben an fewjanay no lan tabe fewjanan hande ma dum hara yaayirabe an ma kawrabe an ma hara bibbe am tigi no wayla fewjande kono bonoru ndu mi yirini fewjanala nge hore hara ko sariya fewjanala ara wawla gonga inna fewjanala nge hore gonga kono argol ni tun jodo do tala nammi asika min ko mi talantedo moi je connais des choses plus que toi. Donc ko yimbe la ifu ben hara yaabe be tiggi hara ko woni lay tiggaje den fop ko yite he sa wada e goddum wado e hore ko laabi alla no reeni e ngenen do fop alla no reeni mo kala ko woni e gerde ko wadi si alla no jarri bade do buy hande sa e ka réseaux sociaux juda su standard de pijjigo har non ayay hibe tiggi hande ko tiggaje de woni sonjude adnam ko ben woni hande arde wowla haalaji wada pijji ko goddo su standard min sumi ka be tiggaki be min mi firmi tay mawbe ambe no tiggi ha e leydi tiggaaje de famille an on tiggoto den mi taw hibe tiggidi ha ka koyde ha hande be yaltale yase bawo tiggaaje mabbe den hay ka suudu mabbe hara be tiggi min koy golle nyol mi jibina kan nahawu kanyum ma e lahlariw kanyum may kala ka andu don deftere teddunde ka firete jange kadi hara ko yo jange fire ko don mi jibina ko don min jandi ko don min mandi wawata ittude lan don be inni woyi Allah dan wo bonde ko du bona ko bonde ka hotata boni yo ciapali andi to ngala hakkil hay on tefata andon ko honto e ko honto o ngala tungu ko don e on tigini sikko do yimbe be foppu no ne anedi taraw min na e taraw min jandi e wona e taraw mi hebae wona mi paykun tarawe
ko be innata kon giiti ka amen do wona e dum min jandi dey on nani awa min goddo wo immota ko do sekano lan do ko mi duwa wolde ko min ni mawbe Fuuta si hanke mi inno non daranaki mi tubani Allah mi tubani on mi andi hidon ton hidon darani me mi andi hidon ton hidon wadde ko moƴƴi mi andi hidon ton kono si bandi ƴettama joɗɗinama e hoore jama tawa kadi ɓiɓɓe ma ɓen tigi jokkay on bandijo ɗon haray ala ko wawɗen mawɓe Fuuta miɗo tori on du'a miɗo yaafini e moɗon miɗo jarni on miɗo hooli on mawɓe Fuuta miɗo hooli on mawɓe Fuuta ɓe minni ɓen non ko ɓe capanɗe jeɗɗoɓe tooliɓe da waɗi sariya ko heddi kon I don't give damn minne non kadi pore joren on wotan hokkuɓe kula ɓen vraiment mi yiɗa wolde fin sarde wotan hokkuɓe kula ɓen e bebeji mon ɗin wotan hokkuɓe kula ɓen e programme ji mon ɗin mi anda ko hombo woni on e wernude kula ñande wo ñande miɗo yiya goɗɗo go ne waɗa ɗo pore joren o yaha kula pore joren o ara ka alaji baduru pore joren o yaha kula pore joren o ara ka kaarijo mo mi yiɗata wolde inde mum on harale on ɗon fof no andi jongi e ngal laalagal makko ngal foppo kala laamiɗo laggine mo mari direct phone ha ka pale mi faalaka ɗum ɗon yo ɗum ɗon accu par ce que ɓe kula ɓen ha hande ukkaki e affaire politique d' accord si ɗon faala ko yahon waɗon prostitution ji mon ɗin hattineɗi ka Mamady Doumbouya ton Conakry ton kankan pourquoi pas a sigiri laba on wata yarde to waɗon prostitution mon on wotan ar jiiɓanon men ka amen fi Allah wotan ar dolan men beppe ko doli ɗon kon dolokkaji puuce ko min haali min ni ko dolokkaji puuce doli ɗon garam bubbuji puuce e beppe e coofe ko ɗum ɓorni ɗon wotan addu ɗum ka amen nawre ka mon ton yaare ka yimɓe mon ɓen ton ɓe jokku ɗon ɓe yaare ton mawɓe amen menen mari mawɓe Fuuta laaɓɓe pos seede mum yalti ɓenni lootu ka suudu ma kono hay ɓayen anda goɗɗum yo Allah andi en ɓayen ala hakkille yo Allah ɓeydan en hakkille par ce que hakkille ɗen ɗum ɗon en ala jaka ala mawɓe capanɗe jeɗɗo inna woosi tawi ɓen ɗon woosi ɓe yahuno woɓe yiide bandiru ndum wo bandiri ndum validi onon ɗo mari ko joɗɗo wolanon men ɗo hiɗon mari ko jonnon men moral ɗon andi bandiru nde Mamady Doumbouya en fof ko ɓe gotum ka kamɓe toon fof jogodiri he min mi arata ɗo goy mi jiiɓa hoore am ko yimɓe jelo noddi mi hay hande bimɓe ɗo yeeti lan wotami etode wotami tippu lagine wotami rew hay ka frontiére par ce que lan arde mi waɗa combat ndara tawa kadi yimɓe ɓe mi yewdata aray ɗo fiɗanolan ɗo sekanolan ɗo wondema ala hajji bu paace wo ko be wo yimɓe amɓe yaha fofo turo ñoro fofo wo fiyoɓe validu he yo hattan on kot nani mi faalaka fimoɗon fidda rayni min ni fidda rayni ko duuɓi jelu hiɗen moɓude duuɓi jelu hiɗen wadde ñe tete bobo fiyen moɓu yimɓe ɓe gen moɓiɓe hiɗen moɓude ɓe argol ɗo innaw ko dictature yimɓe men ɓen mawɓe tolike no waɗande en piiji innen ko dictature noon kadi accon dictateur ɓe ɓen innon joni ko mawɓe amen ɓe Fuuta woni dictateur menen min moɓata yimɓe he min konugo no ton mi faalaka on famani ko min ne on ko on yilanɗo hande groupe min ni konugo no ton mi faalaka ko hutagol ka iwi ko on maapi min mi hutaki kam iwi ɗon min ni konugo no ton mi faalaka groupe clan no ton gono ton mi faalaka on faami ko mi yeeti on kon miɗo wondi e jama on goy min nal noon miɗo mari réseaux sociaux jamali ɗuma honno e groupe kono miɗo mari groupe ha hiɗon andi ko yimɓe jelo noddatala no enna Kadija tertogol lawol par ce que ɓe jokkuɗaɓe clam ma on ɓe on groupe ɗon tigi ko yimɓe ɓe wolta gonga hiɗon andi ko jelo noddatanmi ɗo ñande wo ɓenna selu ɓay a gaynata par ce que ɓe wonduɗa ɓen tigi ɓe laaɓa hiɗa andi ko yimɓe jelo ɓe ara ɓe jooɗo yeesan ɓe wola goɗɗum ɓe yaha ɓe waɗa groupe nokkugo ɓe yaha ɓe surmu noon ton ɓe wola goɗɗum go onon on gaynali e hino malheur alaji sellu on e hino malheur UFDG on c'est que ko yimɓe aroɓe tu wocco waccanno ko ɓen ɓe mari yimɓe yiyoɓe sariya on ka woni ɗon ɓe ala sina ɗum an a sikka a yahay tun turɗaɗa nokku gotu wa baali ko Mamady Doumbouya ko Mamady Doumbouya ko Mamady Doumbouya an a wawata wowde ko iwtiri ko alanturi Mamady Doumbouya ko Mamady Doumbouya tun woni e bonnude min numa Mamady Doumbouya tun o yatano présidente filamu par ce que o arduno kon il est venu d'abord par le respect pour tous les Guinéens mais la Guinée n'est pas facile les Guinéens si vous ne changez pas votre caractère vous allez empérir votre pays. Parce que Mamady Doumbouya seulement, il n'aurait jamais se présenté. Disons-nous la vérité. Seulement Mamady Doumbouya n'aurait jamais parlé de ses pouvoirs-là.
C'est vous les escrocs là. Mamady Doumbouya pense que vous êtes des amis. Moi j'ai dit, colonel Mamady Doumbouya, il faut couper le pont de l'argent là. Tu vas voir si tu as des amis. C'est moi qui ai dit, Floride qui a dit. Hein. J'ai dit, il faut couper le pont de l'argent là. Tu vas voir s'il y a des amis là-bas. Ils sont tous des escrocs qui pensent qu'à leur gueule, qui pensent qu'à leur poche. C'est ce que Mamady Doumbouya est entouré avec. Ce sont des cimetières avec les longues jambes. Cimetières, morts vivants. Ce sont eux qui sont entourés avec Mamady Doumbouya. C'est ce qui a tout gâté. Sinon, même sa femme, je suis sûr que Madame Laurent Doumbouya n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe en Guinée. Disons-nous la vérité et dormons dehors. Mais, comme il est entouré avec les satans, il est entouré avec les cimetières, avec les longues jambes, c'est pour ça que maintenant il est arrivé là. La Guinée n'est pas bon. Alpha Condé, quand il était venu en Guinée, il avait une bonne intention de construire la Guinée. Mais les mêmes satans là se sont regroupés derrière lui. Jusqu'à il a dérapé, il a tout raté. Lui aussi, il n'a pas eu la chance de côtoyer les bons gens guinéens. Hein? Djani Alpha Kadi Ari, on a dit moi satanisme moi. Parce que vous êtes que Satan. Vous n'êtes que des menteurs. Vous n'êtes que des bandes de cons. C'est pour ça que vous poussez l'enfant de l'autre dans le feu. Hein? Vous poussez Mamady Doumbouya dans le feu. Hein? Si tu as l'autre taka l'autre, Mamady Doumbouya est conscient que les Guinéens ne veulent pas de lui là-bas. Je dis les vrais Guinéens. Mais les cimetières, les satans, ce sont eux qui sont derrière Mamady Doumbouya. Ce sont eux qui poussent en l'erreur. Et les gens qui le disent la vérité, il prend les gens là, il met en prison. Malheureusement, il a les mauvais conseillers. Les gens qui l'insultent, mère et père, sa maman respective, il prend tous les gens là, il l'approche. Mauvais conseil. Mauvais conseil. Et vous allez me dire quoi? Vous allez nous donner des morales? Hein? Awa conseil mon di marane di hore mon to min di marane di modi mon e bibbe mon be marane di beygu mon e bibbe mon be wotaw andir di kan do de mami sunnay di. Nous sommes les enfants de George Bush en Amérique ici. You cross my line, I burn you ass. Period. Comme un fay ko ben, you cross my line, I burn you ass. Et puis kadi min ko rondi be yitengen ko ben fen do jogiti adna on boy. Naro nginde andi sa wadali ni amobata yimbe he mi yalla halku mobugol bande e hore am min yalla danda mi mobude satan e hore am mi mobay ko yimbe keldube moƴƴube yimbe fewbe nundube ko be mi mobata e hore mi mobata yimbe hore am hala ko arobe tun jorto jabtanno ka Facebook do nyande wonyande minute kala jodo kadi yilto kadi yeto mabe darta Facebook ko be ara be cioro ciaranno do ha dum no naba alaji sellu nokko godon sikka fenande ko jokku don ko dum no naba e nokku go dum no walla UFDG, vous n'êtes que des menteurs. Ko dum halani menteur. OK? Mi haccaka non kadi ko mi haccitaka kon kadi. Vous n'êtes que des menteurs, des manipulateurs. Kala mon ko dum kala kayida formama kala ko manipulation et mensonge. Gonga woltaki. Min non awa mi tawaka e onkla. On ngala e wallude pullo, on ngala e wallude hande kadi goto. Sina do mawbe ciapande jeddo no immo ara wola goddo. Goddo ara inna wo ko be men yaha men turo men fofo men yaha men valida ka bandiji ni. Aran do wol nem moy goddum awa min hande mi gayndi e modo mi arno ha do wassalamu wassalatu julbe Allah. Mi arno ha do ma je suis très réel. Wonami dessin animé dey. Wonami dessin animé dey. Argol do to wol habe nay kari no wakkili harako ka hala wakkili ko woni ka berde makko ko den. Dum don tawaka e wakkilare. Harako somodi kon no nyoli buri nyogo. Awa hosen kamen nani. Wowlen gonga nani waden ko moƴƴi nani Allah yida en e gonga men sina dum he si a fewa a wada do ha ko fala da Allah walla tama ko dum do tampini ala gisel ko sifa mom wonda sina do sifa mon dum ala gisel hebata no tanaro bawo fenna jaka onon do wawi fennude mawbe men ben hido wawi be fennude Allah no huti on ka fidi don don. OK? Awa min nami wado wo klam mi wadata klan aduna. Mi wonay haajo mi jokka ko laabi, mi jokka ko feewi. Mi dofto kadi mawbe am be. Min ne mawbe Fuuta mi doftobe kadi mi watta don. Ko don andirto minge mon na en goto. OK? Penale ko jokku don konno wosi juuti laabi.
mo suudi ma fure helo ha ko habboyɗamo ka berde parce que ɗon andi ko fenade jokku ɗum ko fenade fus jokku ɗum ko fenade fus ko yimɓe buyno ara eso ɗo ko fiyoɓe mo wonde pullo kanko ko contre Mamady Doumbouya ɓe fenay fus mi yetti kanko julɓe Allah ɓe fenay fus ɓe wona hay contre Mamady Doumbouya omo yiɗon ko argol tun ɗaɓɓa inde kaari no wakkilino wona no yarete siɗa a ɗaɓɓude inde ɗaɓɓude nder hara woni hara ɓawoɓe ɓen hara yimɓe ɓen wonɓe ley ɓen hara no andi antiki ka waɗowo combat wona argol ɗo tun jooɗo ka réseau sociaux ji e jarangol yimɓe e talangol yimɓe ɓen ginna ono jokki golle non yimɓe wonɓe nder to ɓen no andi a feewa awa hande noon yimɓe boyi huti ko on a yimɓe boyi huti ko on a yimɓe boyi no huti on par ce que koko wolɗon ɗo e ngal ɗo ɗum ɗo feewa ok aw ko ha ɗo mi arno hande ɗe balɗe ɗo tati miɗo mari tan mi ara e mi jooɗo ko mi yi ko ngati lawo mi ara e mi jooɗo ɗo mi wowla kala ko mi anditi ko mi yeggiti wolde ɗo ko mi artoya kadi mi wowla et puis mi waɗa en live tout le monde est libre de faire ce qu'il a à faire hein? Minni tout le monde est libre de faire ce qu'il a à faire ko ɗum waɗi yimɓe boyi hande mo nodduɗa kadi mene men susta ko wonɗa wadde ɗon ko mene men susta yarde ton ko sifa moɗon kono woni hulɓinde yimɓe ɓen par ce que a jokkodira ɗo e goɗɗo ha e lawol si waɗi pan e hoorema o yeytoma kanko darta réseau sociaux wonɗo jooɗiɗo ƴettuɗo danki mum joɗɗini ka réseau sociaux on ɗo no wawi joɗade yeeso ma inna kanko darta réseau sociaux Allah no hutti on yimɓe jeelo nodda tanmi ɗo inna Kadija Florida meɗen falama wallude kono minen mi yata men tumbo ɗo e écran par ce que fi honno ñande goɗɗo yanema wo Kadija ko nden ñande andata ko hoɓɓeɓe jokkodirɗa ɗon ko honno ɓe wayi woɓɓe maɓɓe no ton ko yimɓe jeelo haalninmi ɗum ɗo de mi ngalɗi e moɗon e ngal min mi ngalɗi e moɗon si tawi mawɓe amen ɓen futa ko yo immo yaha fofano bandiru yo bandiri ndum validu c'est que min mi gayndi e moɗon quoi min numa gila hecciyanke mi ala e ɗanade ko régli tellement que j'en ai plein ɓe fiɗi ɗo ɓe wottana men ɗo ka ɓe wotti wo modi on ala limani modi on anda ko fala ɗum jonno wota on tampini yimɓe ɓay onon tigi ɗo gandi on ala wadde combat noble on ala moye wadde wonɓe sabu yo ala hajji sellu yenne wonɓe sabu yo hajja halimatu en suudu ben maɓɓe hay yo irte kindiya ko ɓen jonnata ɗumaji ɗin fof ko ɓen innata itte oɗo sadaka yehe lancon suudu oɗo yehe nangon oɗo na ɗon kaso ko ɓen no yimɓe ɓe yahata turanno fofo inna kadi yo ɓen ɗon validan en koyne feƴƴiɗo ka on ala yande koyne feƴƴiɗe fuuta ko ma halla on anda woɓɓe gonari wengili ɗo e cuuroy wa colli hara anda ko woni feƴƴude ka leydi mum hiɗo yurmi awa min la renseigné très bien mi arata to mi jooɗo ɗo mi wola miɗo mari ɓe mi wondi joni noon on va modérer les choses inchallah à partir de là on va modérer les choses no gasa mi arno haɗo ñalla